Hayi bo sisi mina ngakhondo nyibe nami abantwana ndifuna bafunde njengoba ningakhaya ndifunde mina ndaphela kwabhi mina ndifuna bafunde ngokubona bazokwazi ukuthoba ingcwabe ngoku umthandeni ngaloku lo seDurban College University Shefting ulo okhulumayo ekuthengile ibhiya ngokweyibuyile naye ngoku uyabonala ba wenza kakuhle isifundweni zakho umntanami ebenifonele VP ndamfayela imali wenza kahle kakhulu wena wenza kahle umthandini uLeon useKapa yena hayibo ichobi ifoni yami ichobi yo Nkosi yami yake nakho Ndonyiwe umthandini lo inimbathi njani na Nkosi yami sisathetha hello Khehle hey hello ma ninjani lapho yathetha ngapha kunakho Ndonyiwe ngondi ngikhumuza le bhiya umthengele yona mthandi lapha esikoleni yena iziphathe kakuhle abantu abethu nifunde wena unjani apho Khehle hayi kubi umuntu udlala incwadi hayi ngitshela kuminye notshumo kuyimanje nje umuntu udinga imali hayi yantoni ngoNkosi yami imali futhi ababelungwane bafuna uqobo lwami bafuna uqobo lomuthile tisala kuphi imali levephele ngoba bafuna imali futhi kubi hayi kubi Khehle ngoba lo noLeon umfoyeni ebethe ufuna imali aya kwintontoni money transfer nto subscription la university yakhe ndamfakela 1.5 hayi kubi mntanami kubi Khehle bahlala ngathi la esikoleni kuyimanje nje bangifuna imali Instagram classes talk about Instagram classes afanele so attend so bangifuna imali yalokho namhla ngisanda kuthola ne message manje ethi kufanele ngiphinde ngikhokhe enye imali for ukusubscribe ku YouTube channel ngeke yakutshela kubi ma hey kubi kubi mntanami kubi Khehle bathi bafuna imali ngwapha kuwe benimfaka yona aya kwini mali bafuna imali lapha kuwe hayi bafuna imali engango 800 nje owodwa kuphela for yonke lento hayi Khehle soba nangxaki imali wena mntanami ndizoyifaka sibali nje bine ngxaki ngoba lona Ndonyiwe nangu nje lapha ngabe ndihlala kule mizi yonke hayi manje uzoyibona yami mntanami ngizofayela i1000 futhi ukwazi ukuthenge into lanto lapha endlini yakho hawu ngiyabonga ba hawu ngabuye ngibone ubani hayi ke hayi kwathi idwise kuzofundeka kahle hayi ngiyabonga ma bye ke Khehle bye yo hayi kaloku ngithenza nginika kwami umntana imali 1000 nje abenze izinto zakhe ze-subprint YouTube ezijwaba zithole zomjisa brown